Signore e signori, buongiorno e bentrovati alla nostra trasmissione Horn of Africa TV, Studio Italia. Vi annunciamo che dal 1° settembre prossimo, dopo questo mese in corso di agosto, le nostre trasmissioni saranno satellitari e quindi saranno a voi, nostri utenti, trasmesse con il metodo che si utilizza con i trasmettitori posti su satellite, quindi facciamo un passo in avanti, e questo grazie a voi sostenitori e seguaci di questo Horn of Africa, perché con il vostro incoraggiamento stiamo facendo un passo avanti. Oggi con me ci sono il dottor Filippo Bovo, giornalista, analista e sempre un amico grande di questa trasmissione, e come ospite abbiamo il fratello Yemane Wolde-Gabriel, che ha fatto una iniziativa di agricoltura particolare basata su agricoltura del nostro paese, dell'Eritrea, il TAF e il Berbere, che ha cominciato nei dintorni di Roma e che ci spiegherà il Tigrino. E quindi la nostra trasmissione oggi è divisa in due parti. La prima parte è in Tigrinya, perché Yemane ancora non possiamo farlo in questo momento con lui in italiano, lo facciamo in Tigrinya anche per i nostri ascoltatori di lingua tigrinya eritrei. Ecco. E quindi la seconda parte sarà fatta con l'amico Filippo Bovo per continuare a spiegare ai nostri ascoltatori in italiano quello che abbiamo detto brevemente con Yemane, e quindi vi sarà spiegato anche in italiano. Quindi vi faremo vedere anche in filmati sull'agricoltura, tutti insieme vediamo il grande e meraviglioso lavoro di Yemane Wolde-Gabriel, quello che lo stiamo vedendo con il cappello qui, il nostro Yemane. እንኳን ሐመፀኻ የማነ ቀዳማይ ክፋልና ብትግርኛ ክንጎብረኢና ምሳኻ ማለት እዩ ኣብዚ እንደገና ምሳና ክትርከብ ብጣዕሚ ይሐጉሰና ብኣካል ከዓ ክንፋለጥ ተስፋ ንገብር ምሳኻ ሕጂ ብሬሞት ኢና ንፋለጥ ስጋዕ ብኣካል ንፋለጥ ንመፀካ ብሮማ በቲ ናትካ ፃዕሪ እትገብሮ ዘለኻ ስራሓትን ፃዕርን ናይ ብሓቂ ዝነዓብ እዩ እሞ ንሕና ስለ ዝዓገብናሉ ናይ ብሓቂ ትናትካ ኣዝርእቲ ናይ ጣፍ ናይ በርበረ እሞኻ ንሕክምና ኢልካ መፂኻ ገና ኣብ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጉዳይ ኣብ ሕክምና እንዳሃለኻ ከለኻ ኣብዚ ናይ ኣዝርእትና ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ኣብ ትስፉ ደረጃ በፂሑ ኣዝርእትና ከዓ ኣካል መንነትና እዩ ኢልና ንኣምን። ንስኻ እውን ነዚ ኣዝርእቲ እዚ ከም ኣዝርእቲ ናይ ኤሪትራ ኢልካ ኣብ መንግስታዊ ናይ ጥልያን እውን ናይ ኤውሮጳ ብሓፈሽኡ ናይ ኤውሮጳ እትገብሮ ዘለኻ ፃዕሪ እውን ክትገልፀልና ነዞም ሰማዕትና ትግርኛ ኣሕዋትና ኤሪትራውያን ዘለዉ። ምክንያቱ እዚ ስራሕ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ንዓኻ ዘይኮነ ንመፃኢ መንእሰያትና ዝኸውን ሞያ ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣዝርእቲ ናይ ጣፍ ንጥዕና ናይ ዝሃገር እዚ እውን ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናቶም ምግቢ እውን ክኣቱ ስለ ዝኾነ ዓብዲ ጥልያን ከዓ ብናይ ኣዝርእቲ ናይ ኤሪትራ ዘይኮነ ብናይ ኤሽያ እውን ናይ ዝበዓል ፓስታ ካብ ቻይና እዮም ቀዲሖም ኣምፅኦሞ። ሕጂ ፓስታ ብጥልያን እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። ካልእ እውን ኣብ ምልውዋጥ ስለ ዘሎ እዚ ብጥልያን እውን ክንገልፆ ኢና። ሕጂ ግን እቲ መድረኽ ኣዝርእትና ኣካል መንነትና ምዃኑ እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ካባኻ ክንረኽቦ ካብ ኣፍካ ኩላና ሓቢርና ንዓኻ መድረኽ ንህበካ ኣለና። የቀኒየልና
درست مجموعة أغنية لي نقل عقلين الرخوة لنا أجون أزرتنا عكال منتنا وزبل خيمة لجمرنا يو أزرتنا نعمل للاي بروجكتي يقصر له نعقول نسرحها بزح بدهوت هتقع أقاتي منها تكون بدهوت هتزي حليفك ناب حدث أبو درجة خلص حدث قلب من قد يخير له إذا أنت يجرينا دخلنا صحنا كيبلنا ثم سايد حجزني كم حجنا جري نقلت سيرة بعد روزاريو فيبن تعمس السبات حجايزنا نقول روزالنا نسرح حدا برهان من قدي برهان الله نس كله تجمعاتكم نعمل الزر زي أزرتنا فقاد رقيبو نخزرع فقاد رقيبو حدا يونيفرسيتي نايروبان كوميونيتي ريسيرش جبر فقاد رقيبو زعبي درجة سرحلو عاد هو قولو في الله كان احنا عطليان نقول رسل زلنا عطليان نبعلو حدا خاطي أزيو كلتنا يمرض زر زلوم حزب سلزقونو مسؤول كنا مسرحنا بطعم حقوساتنا أبز خمرياناتهم زي قداي زي تقبل مو أبزناي ريسيرش سنتر نهانغاري بمن قدي وكيل هاجري إترا عصا تسفى هايلي سرح يونيفرسيتي ريسيرش قبرلنا حاجز قبرلنا أو حدث كان جنالنا ماشي كان بمن قد أغرونومو أنيو عليه سرح بينا مريت أبرماون أنا أتشهد هنا من قد برنا له مريت زي احنا نتكمل حمو بشيء طرف افكي دم لالو كتما روما مالسيو مس ناي فاتيكان ازو نعنا قلي نجر ايكونا كم حبرتسبنا ازرتنا اماخل طليان اماخل روما دلال يلو بحلاوي تريتاتناون مسلنا نقلصلو بعد خنقيرو تسفالنا حبرتسب ايترا نمرود زرون نمحبرسل طليان زغورو زلوخا قليل كم يمخان مس غزي اندابرحالنا خيديو وران غزيو بوسن عقمنا جمرنا غداي انت كونه زرزي اشحات عمتات تابوتاتنا لحلنا زرئي كاب شكور نصا دكونه كاب حمام كليات نصا زكونه زرئيو قليل زرئي كون فلاي زرطاف ابدا وشاون كانوا تفسد زلوم هرت سلازونه فنتقطل زلنا اندليو نغراچو ابري ابناي عثر أزرتنا لازم مسألة نجر هيوتنا زغير مسألة نجر نمرود زغيرنا كمان أما عبيلنا حبرت السمنة خير زخل من قدي بس هاجرت لي عم نسرحه فقط ببركامنا قليل عوتها يكون معنا بس كل بدها تاتو نتعوتاتنا حبرت أني هاسقى حجي ما حد سجمات يعني حنا أيوه سجمات يمكن أورن عقل جنا حرفوس بعنا ينان خير يعني حنا ما مناتو إزر إزي من السياسة ورد صغير حبرتسب صغير حجر صغير إلى إذا عمنا دام مرود زر تسريحه مرود زرين عدد أطوله أبي ربنا تقوم له حبرتسب كأتقل جيله بزر إذا حب من قدر مرحلة تعمر للحين زمن الله سلوا نقرأكم نزقول بقمة إتنا هنا حسرح تاني هنا عملوا بقى عمل بخنا من قدي ركبنا درسكم لك كأيديا أبزي زوم بحجوزنا محبرسل طليان ولا كوميونيتي ناي نخودن حنا صراحه زنايلاتنا محضرات بحال ابوزح ورقات حاجه جزونيهم بزقات ام زخمس منو دلي زحاونا مسنا زلون نزي نجر زي ترديو عم كلحنا يجي عبد زري يتراو زرو مخان موقلو كابيترا تبغيشو نمولو ايروبان نمولو عالمن كتقم كم تخيل كغاو حالنا نعوز اللي من قد تافك حبرنا حجزنا أبغونا دو كل بزقات عمزي حتى مالش كان أبزر زي خفوت أزلنا أو عالم فلا يزر تاف بيتي بيعواني تمزجي بيتي بيعوان بكيعو بفيح سفيح دخوانني حرش عمريتن سفيح دخوانني تعمرتني حفصيو زين ناتهم الجامي ناتهم وجني نحنا الجام نحنا وجن كنقول زقبعنا خا أب عالم زي فلتنا يعزرتنا نفلطه نحنا هيوتشو نحنا مدبيو زرت أفكار نحنا مخانو كم وقل عدد خمسة وجسة خرجا جسرنا سلندري يتقدم ما يتعرنا حرشة نزارو بنزلنا بس حجروا عزرتنا
أبدأ بخمين تقبلون ناكلاتنا حلف نسيو ناسي تحلي كل الناس كان ناكل يسوي وكأي محبرسة يسوي حلف من الدعمر نايمان نفسه ناكله. إذا قمت إجنا محبرسة يسوي أبغون دو كل حجون تروحنا يمنا حجون منتنا زرنا أكل منتنا سكابزقني محبرسة يسوي وكل شيء يسوي زبل بزعز قدر يستقدش خسرحن أم عباي وكل عن تاوي كل انتنا وتروح تصاوتن هنا هنسوع عندنا. فلاي بزار نايت أخو قداي قال نقرأ كرتن الحضور قبعنا عبيت قداي أسلوبه كيلو عقمي حقاو عقمي جنزوا عقمها نحنا سلزلنا كنا بقيسنايو كنا بقصص سلزلنا كم عفت على بقيسنا لنا بروزري نسرح المنقد المرحلنا كله كيلو عقم مهر نايز حاجة نكا أدوه هيو بعض قداي أنظم إثيوبيان أمبولا على أمريكا أو أستراليا بإنجليز شم عندهم شم حجرون ناس يعون نفسهم تقوم بذلو نقوم من قد خنكيد بزقات أمزون كي تقصقوا حل فايدة الزيادة ناتنا خل كله حبراوي هوتنا بس حرشات تأثر مخنا عين رصة أنا أقولك أول تجمعي فتح إليه حبراوي تجمعي فتح أنت زيكي لقيت كم زي قاون كله ده كله كله حتين عين كم يتراوز الأخاء بما أنهم توصلوا عم ما أنهم وتا هذا زريسي ناتو حق اللوا ناتو مسفحفح زقنا تاريخ حلوة أبوتاتنا عكي موزت حنا زرقا أنا ما نم أيكون زبوا قدامنا على إزبان أزمر زرزون ترى سريحنا يو تقريفنا أزمة أنا حبسسب نمرد تغيروا بس كون نمرد تتقيموا أكل نايتي تتقام نايتي زرقهم خلالهم أكمل نايت زر تتقام زهر من قدها نحنا من قد أنت بنقول ريترينا يو أقول سندينا يو سويتي قدامي حتى تقين خون فرح محبر سب حجوزنا عن الزلنا كل أنت لو من دقاف أنت اللي هو يقع تحجم من قد لا يكون لنا أجام إلنا نأمن له كل سنة تشوف أنا تمهن سمعوا كم ناتو فريجو سرحلهم قبلون برود روحان عدو إشخاء حبر السوق قرقلوا لطول من قد فترة إلى عند الجماعة زناي در نايتا على يتوزيع زناي ببرن ولي زناي ببرة أبطبق درجة ناي فترة جديدة بس إحنا عندنا أبزع عمل زيا سوسا شحد خوم فرسي مساوم كنا صح لنا نحنا بترجم ناي سوسا شح فرسي نلاش نحد ترى دافلو تري حرش عليه ولو كم حلف كله إلي هذا نايكرن أفريقيا تقوملو الحزازلو بربرة أبو إيروبا بتيخا نعوق تداولو مساوم كان كحصحون أبزي مريتو تتعبقون من كان بروسس يزحط لك نزل بروسس دي مساوم كنا تتعبنا نصح لنا أما يمانه زي صبوق مجلس زي بقالكات نكرنا زلخا نحنا ثلاثة فيلمات سلازلنا نزخ نريومو بزحريو خا حنساب سنحنا أبتي قداينا خناتو نحتى كون أبلوتي زي أنفت زهاب كايو بدهوتات أبو خياتنا خلنا نزي قداي زي نخريو تعذبتنا تمريت كمي جيرو خن السرح زرلو يماني بحبار نرأيو please send in the broadcast the films of agriculture the three small films. Thank you. ده حموشتن عسران حموشتن بهلا زياتن. أنت سالتينك. سالتين كن ده هندسة. حاجة هندسة نايتاف تغير كلها. تقدر لا. متسمعيت فلتني أتأبسي. قون مس ناي وين ناي فينوسي تزرعت فلتني أبز عالم مجمع رجزي. تأبسي مس مشلا قال لي واحدنا مس ناي وين ناي واينسي تسمعان ترى ناي فلتني. لا
أنا شكرا أنت الله ود محاري هلا غادو ود محاري هلا غادو ود محار ناس مراياتهم على علي زين يقع فتنة الجبرنا أيوه قع نبي بلش بخانة وزيت مكانه يرينا له أو كل زرسنا هو الناس شان جبر اوكي مباركس تعذبتي اذا زرعهم فيلم ناي زرعتي يماني ابت مريت كوينو كمي زعمسله لمعات كمزلو بعيننا رئنا لنا اجي نزي صبو سراح زي نزي صبو فريات امتيو زلو يماني ابت زبصحه صحورو جن بزخونه يكون حدا نجر كورلو خلخا هونه كراي نايتين تاشمو خطكوفلو أوروب نزي ناي كلها سراح سلزخونه بحكي كلها حبيرنا نيماني الجوهر ونبلو اتي نحنا جدي أمود أتانا إزي نحنا ترانسميشن وين ناتو أكاونت كارنت خطريوهم أبو جمنا 50 يورو زخيليو 100 يورو دي كاو نلعل دي زنا حلنا ودايو اندحري غيرنا صراح نقو از صراح زي بخابئ ملكع كوبيراتيف ديو ناي حبر
محبر ديو اغرب استخليته تفلاتنت مسالو نزي مجمرتا جن كحفصن تخوينو يماني نيشتيتي زلو اكسبنسيف كنواص بوي مهنياتو يماني ان بعلو اب حكمنا يزلو يبزل كلا يزغدد طفشان جن حبلو حفتم زخونه حبلو يماني كاب جنزب نلعني زخونه ناي حلنا قداي الو زخعه نزمص زلو ولدو من اسيات نتي غرمانا هاجر اتي طافون بزح تقمي ناي طعنا سلا زلو نزاو هاجر زياتهم ون طاليان قد محجي خاب كالا هاجر زميصي مغبتات بزح الله نزون كنلان يوم سلا زغبانا اذا ناي كلنا قرعات سلا زخونه بزعبا زي قداي زي كلنا خنقصاص وبوداي مجمرتا نحنا انتو يبز مسانا نيرو بصاي عبد القادر حمدان زين احنا جنرال مانجر نحنا مساها لنا زكالنا كله خنقبرينا نحنا خاطر زكالنا نقبر جاكا زون اجوهان لو بعلنا ونببع من اخن حجزو فادينيا تاتينا سلازي كلنا هم نبغوسلو از فلوتي اتي بدهوتات زجمر كايو زربا ابكالاي حتى بلان كامتيتلو انتي عينت بدهوتات اغاتي مخكا بخميك كفتح زلو قرب تلاي قطباوي نجر تخوينو 5 لمين ن5 سب تقمو ن1 سب كاشخمو الهم يمسرو بطاتنا ببغرب كلنا ندحري تخافينا يا وزغداي زي قليلو كتفتحوا تغيري خرجوها خبلك الدلي علي بنفسي زي كونس بشمتم نصبق زمنايو اريتراوي نحوات اريتراوي خا صبوك هولو دحراي بدني بحلفي بناي هاغورو هابتي قرعات ناي طاف بربري ابنا اثيوبيا مزيم نفعهم افليطوم لو يمانا خا بناي اريترا طاف نحنا مغبيون لوم زي كونه بتنتي سلازي افليتوس اذا مغبزي نعانا طرح زي كونس ولا بزحدي انجران تدرينا طاف تدرينا خب عبدس تدرينا خب مالت ولا خب زي روماتي ابتناي مكففال كبصح كلهم شا ابتناي انتشمو كروح وينا سلازي كلنا ايدي كانت الناس حابتينا انا ترزلنا بزحدي انتي بدهوتا تاغاتي مكا حجي زغاتم زلو وي تزغات مكا اورك تكلصلنا بدحيو اب تعذبتنا اينا نغوتفوتي اجامم بركو درس كم تعودهم بالك مجمرتا ترغم نايتا طاف ندخنا دغاغي مخزاربلا زلي حراك ولا نحنا ازرتنا اكل منتنا انبلالنا نزل طاف زن مزقاب علماو لخاو علم لخي فلاطنت نخركب زلو صحرينا حيال منقد قاص منا زلو نزا حيال منقد زي افلوطوس نزي صلحون زم عدي كل عنت بقرايهم زحتنا زلو اوكي طبعا هنقبر سلم كفل علينا اغرونوم هنقبر كالي صقم كغاطمنا لو اوفيس كنقبر سلم نقبر علينا كل منقدي كراي مريت كنقبر سلم كفل علينا نعوهم فتن مناطق ريسك زبحال نجر ناتنا حلافنت مخانيه مقدمهم نجرمنا ايتراو ازرتيس قال حجي اب سكرين اب زي ليستا ناي ايروبان كوميونيتي خوني عالم اي صرحان بعلهم فتنكم بعلهم ناس ريسك واچهم منتكم አረጋጉጡ ዝብል ቋንቋ ይመጽና ለካይ ካብዚ ዜሮ ተበግስና ሓነ ስርሐሉ ዘለና መንገድ ማለት እዩ እጂ ንሕና እዚ ሕብረተሰብ እዚ ከም ሕብረተሰብ ደው ተኮይኑ ናቱ ቆጠባ ዕብየት ከረጋግጽ ክእል ኣለዎ ብውሕስነት ቁጠባ ውሕስነት ቁጠባ እንተራ ማዕቢል ጥራሕ ሓደ ሕብረተሰብ ካን ከም ሓደ ካልእ ሕብረተሰብ ካ ደው ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ኢለ ዝኣምናነ ለካይ ንሕና ንማሕበረሰብ ጥልያን مرود زرنا نخنبو ناتنا مرجع خوينو بعلنا أمتنا لهم علنا محبرسة تليانون لازم مرود زرنا نأبزنا تأساس وزرنا خطابعنا كل انتنا وحاجس كقولنا لازم قات أمزون دقائق متروع عمالش بترجم كا بتنايترا من قدر ترجم اللي يصدقوا كه محبرسة إيه ترى وأنا ناتو زر مخالف فريتو شم عدو شم هزمو كخبر شم عبوتاتو قد يفهموا دخلوا زرت المعقب ناتو مخانخ راغاغصلن كراغاغصلنا
ናይ ኩላትና ምዃኑ ኣሚኑ ክሕግዘና ኣብ ጎንና ደውኩል ደጋጊምና ንሕብሮ ንኩሉ ወፃኢታትና ከዓ ብናይ ሓባር መንገዲ ዝኸደሉ መንገዲ ደርኣት ሓጋጊዝና ኢና ክንዕወተሉ ንኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ጠቅምታቱ ከዓ በጀካት ኣብ ደገ ንጥቀመሉ ሕጂውን ደጋግም ኣለኹ ተመሊሱ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ዕድላት ንዓደን እትወሉ መንገዲ ከፊቶምልና ኣሎ ባዕልና ሰሪሕና ንህዝብና ክንጠቅም ከም ንኽእል ከዓ ኣሚንና ኣለና ውሽጢ ኣብ ደገ እናተጠቀምካሉስ ኣብ ውሽጢ ትጥቀም ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ክትሕግዞ እንትኽእልካ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ የለን ፅቡቅ እዋ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ኩንታል ዘርኢ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ኩንታል እኽሊ ب10 قرش ወይ 15 قرش ንኩንታል ይፍሪዎ ንጣፍ ب10 قرش 20 قرش ከነፍርያ እንተባን ከል ኮይና ቴክኖሎጂ ናይ ኤሮጳ ተጠቂምና ዝሂቦምና ዘሎ ፍቃድ ምርምር ተጠቂምና ሕብረተሰብና ዘይንረዳሉ ምክንያት የለን ኣምሩ ዘርዓትና ሽምና ዘይንዕበሉ ምክንያት የለን لك سلازتي بده قند بده نايزي ناي مجمع تخفى ناي كل وصعيتات ناي جنزبي بكا ناي جنزب صقم حصرت على بزيك اذا حبرتسبنا هنا ناتو مخانو فريتو حجزنا لك زما بيا زلو كلهم محبرسب نولو بصفت حغريتا امباس ولو نزي غداي يوت تنقون حزو ابغنا دويلهم حجون ابتصم حمابركوتو توسخي كل انتنا عبركوتو خغورو بزغاطامو نصوع ناتو ازي هاغراو زتنا باي بحده زنطلا يكونا لك صباح زري لازم تعبيل محمد سلمان بحال ነገር አሎ ሓደ ዘር ምስ ሓደ ንሓዶ ሕብረተሰብ ተሓላልፎ ከለካ ጥንቃቐ ዝሓቶ ጉዳያት ናይ ሕገ ጉዳያት ስለዘሎ ኣብ ናይ ሕገ ጉዳያት ከዓ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኤታውድ ኣምበር ናተይ ወይ ከዓ ናይቶም ምሳይል ሰዑድ ሎ ተሰባት ጣሓይ ኮነ ያ ብንጽር ታሕት ርዳአና ኣለዋ ሓላፍነቶም ምዃኑ ፈሊጦም ኩሎም ማሕበረሰብ ድዮም ይጽሕፈት ድዮም ነዚ ጉዳይ ብዛዕባ ዝተገዳስነት ደለዎም ኮሚቴታት ድዮም ክውደሱ ተገዲሶም ጣሕሪ ኮነ ሓላፍነቶም ምዃኑ ፈሊጦም ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ነካ ብጎቦ ኮይንካ ብዝረብ ነገር የለን ኣማ ከል ኣጭሆን ብጋህደ ንዛብ ይዘለና ንሕና አንጂ ወላ ሓንቲ ዘሕጂ ማሕበረሰብ ጥልያን ከዓ ነዚ ምሩፅ ዘርኢ ምዃኑ ብዝርዝር ተነጊርዎ زرع مبوقلاو زرع ኤትራው زرع مخان فريتو ابناتو فايلات اتيو امزغيبو بعالم كفلطلنا بحوار كوينا سحال منغدي بايتا كما حاچالنا دغاغيمنا حجو بمنغدخا نحطو مالك زنكل تنغرازين قليل نتو دهوتات نبرون ترى سغيرناين ناي وزحات اشحات ناي صراحه نزخفت منغدي مش محبرسب طلع كم شحر غصنيا يعني أمور أوروبا أم أخذت لي أنت حتى يكون أمور أوروبا لسرح يجي كل النجار. وانا نفسنا خوينا بعد رأتنا بجا حاسكم تحققين حدا نقدر نعبير من قدي وانا نفسنا خوينا كن كيد أبحانقولنا نبو أورانا نسرح. إذا سوتم زمان سلتزارب كايد ويتانا نفسخون كاود عبد سجايل. لكايد. إذا حاجة رأتنا كا ويتانا نفسنا نكون كوز حجزنا من قدي عب من قدي. سبحان الله. هو تمريشنا كان نزر إذا عقبوا حرستاي نزر إذا عقبوا حزبن هاجرن على نامو تمريشنا ون إذا مرزر ناتو عدالينا وشت عدي نتوانو بمرزري على نكانور أو قطع عويتو خا إننا ننبر نكا ناي كلاتنا حلفنا الدأمبر ناي حدن كلتنا حلفنا كعيكون ناي بحكي أنا بزر ازي محبرسب يتا ايدوتيو منغدو صدق خيد اب غني دوكل دغاغ مدرو على زلهم مخنيات علن منات ازر ازي ام منغوخترف ايدلوني ناي ولرسا دامبر ناتي ايلس رزي عام نزنا ولرسا زر عقيم نوصحلنا حلافنتنا ان معبايو نمصباقون تمريسنا نعدي شيوس كنزر نايزي ابدغدلو ኤትራዊ ለዛምን ኤትራዊ ጣፍናቴ ዘይብልካ ድዒ ኤትራዊ ደክኸውን ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ኤትራዊ ግን ናቱ ጣፍ ምዃኑ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ናቱ ዳውሻ ምዃኑ ናቱ በብረ ምዃኑ ዝፈልጥ ህዝቢ ስለዘለና ንዑ ሓበሬታ ኣይልገኒ ስለዚ እዚ መግለፅን እዚ ፃውዒት ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነቱ ተሸኪሙ እጃሙ ከበርክት نتي كرعت هاغورو زخونه نفس وكف تدي اجامون تدي بركيتو وتصيد كم زيلو سلنفلت
ناي كلها شغل من دحر كوينو لك كم تعن تويز بالنا حمسة لمين نحمسة سب تقوموا نحدا سبكع شخم يعني سلزي نحنا كلنا سرحتين ياتينا كابيدنا نبأفنايو سلزي ببقر ببع مناجن اندحري أجوها إنايو نزي توقصوزي نسونا تعلمون إتي ناتو تمنيتين تناتو منيوتن تناتو بلانن قليص النالو أنا أي دوغماني صبو غيرو قليص وردو كابزا عبد مقلت إيلن إتي حساب نهلي هورن اوف أفريكا تيفو أبهاتكم تقروا ولا ناي مونت دي باسكي دي سينا بشم يماني بشمو يزولو على فنوتون السخاء ناي بزاينا تقالنا يو ناي مويا ناي حرشاها تكنيكيو أبناي حرشاها في السرحيو حجو النزح المزي كمتي حانيمنا ناي ناسنت كالسي قهدز قبرنايو نزي نحنا حابتخا أو وصائي نعانا قرما زخوننا بلوس زخوني زر إسر زخوني نتعنا زهد نقول لحنا شمون قرعات سل زخوني أمونغو زي حبرتسب ناي تليام زلو أباستا ديو أبيتسا ديو أبغنز أبتوزخ إتسل زخوني نعونا زبق بنتا إمام كاشم إريترا حفظ قبل ناي كل لحنا دليتن كلمة سل زخوني أبخاتكم تعذبتنا سمعتنا كمانا نلعلي نبونا وزر لكم حلاف النت تشكمكم كأبقبرهم توعلوا وصل نفلت أبهاتكم نقطفو يغني لنا إذا مدبنا يتقرينا مدبنا قدما يكفل أبزنا عدسو يماني بزهاب كنا مجلسي نايب حكنا مسجنك نحنا قرباتنا كم هورن اوف أفريكا تبو وزومش ما قلتها وزلنا منس تنحنا جنرال ماناجر كم تعمتو يزبنا كاب قدم من جمالنا أقولنا خلنا كم أون نقوله إريتراوي حلف النوتو سلاج الشكم حضرا خنبلو إندلينيا بصوتنا حضرا يديوكمني ولا محبر الشب أكلات تخونوا ولا سب موياون بناي حرشا مويا زرلوكم أبناء يماني وصولكم إن كان صحفولكم هنا دويلكم ناي متبعكم ناي تكنيكاوي مخرفوني قمون تبعاتات لهم كلنا تحبابيرنا انت تدقاقيفنا زي وداي زي أبعبيخ بتسحمو يغني لنا ناي تقرينا مدرنا أبزنا عصو abbiamo finito il nostro programma Integrino in questa fase ringraziamo il fratello Emanuel De Gabriel per averci spiegato Integrino tutta la situazione che poi io e Filippo lo tratteremo in italiano. Ora passiamo al nostro programma in italiano. Quindi, signore e signori, abbiamo parlato la prima parte del programma Integrino con Yamane Walde Gabriel qui presente e ora continuiamo il programma di questa trasmissione in italiano con Filippo Bovo, discuteremo naturalmente. Abbiamo parlato sull'agricoltura di Yamane che ha fatto, l'avete visto il filmato che abbiamo trasmesso poco fa quando parlavamo in Tigrino, è un filmato veramente che ci riempie di onore a tutti gli eritrei, perché il TEF prima di tutto è un prodotto che ha un contenuto di elementi che possono combattere le varie patologie di diabete e di altre varie patologie, perché contiene anche un alto contenuto di ferro. Quindi il TEF lo vogliamo far conoscere alla comunità italiana, perché con questo prodotto che è molto caro e non è che si trova, l'abbiamo portato in Italia perché anche altri prodotti come la pasta erano di uso in altre parti del mondo come in Cina, però poi quando sono arrivati in Italia gli italiani hanno utilizzato la farina
della pasta per fare diversi prodotti e quindi anche il TEF è un prodotto altamente utile per la salute di una persona. Quindi la voglia della comunità eritrea è quella di portare un fattore di alimento che può essere utile anche alla salute degli italiani. Sicché chiediamo anche a tutti i nostri ascoltatori e sostenitori di dare una piccola mano a Yemane nel superare, perché lui non è neanche che ha una salute al 100%, ha una gamba che va con una sola gamba perché ce l'ha uno ortopedico, poi c'ha altri problemi di salute della circolazione del sangue e di altri prodotti, però è una persona coraggiosa e ha ideali anche di portare un prodotto che può essere utile qua e fino adesso è arrivato. Ora ci sono piccoli problemi economici per i primi, diciamo, per superare questa semina di pagare l'affitto del magazzino, l'affitto anche lui non è che ha avuto una concessione gratuita, però all'anno paga una certa somma di 2.700-3.000 euro all'anno di tasse e quindi fino adesso aveva 4-5 ettari e gli hanno aumentato altrettanti e quindi per arare tutto, per seminare su tutto il campo ha bisogno di un piccolo sostegno economico. Quindi vi lasciamo il suo conto corrente di Monte dei Paschi di Siena al quale potete dare il vostro contributo e noi per primi promettiamo a Yemane di fare la nostra parte per incoraggiarlo e dare una mano al progetto che sta pensando. Oltre a questo problema, Yemane, se vuoi anche, diciamo così, spegnere, finire, se vuoi stare con noi, tranquillo, ma se non hai tempo puoi anche essere libero di... con te abbiamo già fatto il nostro... però se vuoi rimanere... Kutuluta delle Hamsana, ndari che sarà le caun che fanno una tariqa بتلياني ننظر وهندريتك comunque nana kullale. Il secondo problema che vogliamo sollevare è il problema delle donne lavoratrici eritree in Italia che sono pensionate e sono andati in Eritrea e godevano la loro pensione con la loro famiglia. E queste donne da 4-5 anni hanno trovato un blocco di comunicazione tra le banche italiane e le banche eritree. Quindi sul conto corrente della loro banca andava, adesso però il governo italiano ha bloccato di inviare dall'INPS o dalle loro banche i soldi che vanno in Eritrea. Quindi non è che solo quello, ma ci sono altri problemi anche di questo genere, quindi abbiamo capito che è un problema politico legato forse sotto forma di sanzione o qualcosa. Però queste donne hanno lavorato in Italia, sono donne povere che prendono 500-600 euro al mese e non c'entra nulla col problema politico. Quindi queste donne attualmente sono carenti di salute, anche molte, poi c'è la vecchiaia, alcune sono arrivate a 90 anni con un bastone e poco vedenti sono venuti a sbloccare la loro pensione, l'abbiamo aiutati in Italia qua. Con queste donne noi siamo stati insieme a lottare anche per le vertenze sindacali loro, perché quando venivano, insomma, avevano una poca conoscenza dei loro diritti, quindi li conosciamo personalmente, sono nostre sorelle compagne qua di viaggio in questa emigrazione.
Prima chiediamo un appello ora al governo italiano di sbloccare anche dal punto di vista dei principi fondamentali, dai principi dei diritti umani, perché queste donne hanno lavorato in Italia, hanno diritto di godere la loro pensione in Eritrea, quindi di sbloccare questa situazione. Se questo nostro appello non può essere ascoltato, passeremo a delle manifestazioni e passeremo anche alle vie legali, anche di denunciare chi è di responsabilità nel governo italiano alla Corte EDU, al CEDU. Quindi arriveremo a questo. Questo è bene che ve lo diciamo, perché su questo non si scherza. Tante donne ora sono morte e i loro soldi non hanno potuto andare lì perché ci sono problemi burocratici enormi, quindi anche gli eredi per poter fare questo sono rimasti nelle banche italiane. E questo è una cosa disumana, è qualcosa, le forze politiche che ora concorrono a conquistare il potere in Italia devono prendersi a cuore questo problema. Qui vi scriveremo anche, vi manderemo questa nostra trasmissione, perché questo è questione di diritti fondamentali di esseri umani di tutti. È sancito nel diritto dell'Unione Europea, nella Costituzione anche nostra italiana e nelle Costituzioni di vari Stati europei. Non si può farcela con le povere donne che guadagnano 500-600 euro, perché con questo non potrebbero vivere qua. E se vengono a sistemare queste cose non potrebbero pagare anche la pensione, hotel, eccetera, perché sono pochi soldi questi qua ed è una cosa disumana, insomma, mancare di diritto, non dare i diritti a queste donne qua. È crudele, è disumano. Lo denunceremo in tutti i campi. Detto questo, abbiamo anche delle piccole notizie a livello del Corno dell'Africa. Prima delle notizie è il TPLF, il Tigray Popular Liberation Front, si sta preparando con un esercito per muovere su 5 fronti un attacco sia nei confronti del governo etiopico sia nei confronti del governo eritreo verso Shiramo. E quindi questo attacco in guerra non è concepibile con in corso la trattativa che c'è con il governo etiopico di sedersi su un tavolo di trattativa per accettare la pace. Quindi sono cose un po' diciamo contrastanti l'uno con l'altro. Poi sul piano internazionale, un'altra notizia, c'è una situazione di avvicinamento tra la Cina e la Russia. La Russia sta cominciando a entrare anche a fianco della Russia, la Cina, e tutte e due poi hanno deciso ora di aiutare il Corea del Nord, anche dal punto di vista della cooperazione economica, eccetera, perché Corea del Nord è sotto sanzioni dagli americani e dal mondo occidentale. Quindi la politica internazionale si sta andando ancora a ristabilire la guerra fredda. E questo è un pericolo veramente per lo sviluppo dei paesi che sono avanzati economicamente e industrialmente, ed è un problema anche per i paesi in via di sviluppo, che oltre al loro problema di autosufficienza alimentare comincerà a aggravare. Ora c'è anche la guerra tra Ucraina e Russia che un po' di speranza si fanno vedere, perché dai porti di Odessa si partono diversi navi con grano, 3, 4, 5 navi hanno cominciato e speriamo che si arrivi alla pace. Ecco.
Su questo e altri parleremo in questa situazione di analisi politica con Filippo Bovo, la parte sociale delle donne, la parte dell'agricoltura anche promossa da Yemane, ne parleremo. Quindi l'analisi lo lascio fare al professionista, dottor Filippo Bovo, per argomentare su quell'argomento che abbiamo fatto con il suo punto di vista, e poi anche il vostro punto di vista lo potete scrivere sul nostro sito. A te la parola, Filippo. Grazie a tutti. Di nuovo un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. L'altra volta avevo detto, perché si era anticipato, che avremmo conosciuto Yemane, e ho detto sarà un piacere conoscerlo, ora lo vedo e sono contento. E riguardo il TEF, ora io ho ascoltato un po' la conversazione, però chiaramente nei limiti del possibile non potevo cogliere tutto. Allora, una domanda, ne ho diverse a dire il vero, perché sono molto curioso su questo. È praticamente un cereale, è un po' simile, come dire, all'amaranto, come dire, no, al miglio, com'è? L'ho visto, è piccolino, ha delle, non è, no, ha delle caratteristiche. Qui ci sono delle piante che gli somigliano, però non sono proprio le stesse. Quindi, ecco, però sono della stessa, come dire, no, famiglia, dei cereali, sono dei cereali, mi sembra. Sì, con alto contenuto di ferro e poi anche contenuti, cioè con contenuti che possono essere utili per i diabetici, perché sono fattori, diciamo, che riducono no, perché poi appunto, avendo questa caratteristica, diciamo, di parentela con piante che si trovano anche qua spontanee, c'è una somiglianza, però hanno altre proprietà, ovviamente, quelle piante lì, non sono il tè. Però, ecco, vuol dire che riescono a ambientarsi qui. E quello che mi chiedo, il TEF nel territorio italiano, col clima italiano e mediterraneo, diciamo, come se la cava? Viene bene? Che stagionalità? Come può fare? Due semine ha fatto Yemane. Nella prima semina ha provato, è andato bene e ha avuto la raccolta. Però questa la prima raccolta serve per la semina della seconda. Per la seconda semina, perché nella prima non puoi. Ecco. Ora la seconda semina ha fatto e abbiamo trasmesso 3 filmati di video che li vedremo dopo. Ora stiamo facendo il coso, che hanno già dato dei risultati veramente positivi, cioè sono cresciuti bene. Vicino ci sono delle coltivazioni di vino, e lì ci sono delle coltivazioni sia di tef che di berbere peperoncini sarebbe. E vengono bene anche quelli. Vengono benissimo. I peperoncini sono piccanti, sono quasi come quelli calabresi, capito? Questi peperoncini fanno bene all'intestino perché sono piccanti, però sono salutari per l'intestino. Praticamente io, guarda, quando vado in Asmara, io sono abituato a mangiare alimenti italiani qua, però quando mangio il tè, cosini, berbere, eccetera, vengo veramente più curato, mi sento ancora meglio, capito? È vero, perché, guarda, è una caratteristica del berbere, perché molti italiani, soprattutto italiani che queste cose non le sanno, non le hanno provate, pensano al peperoncino che gli rimane il piccante in bocca o nell'intestino che gli dà noia, no? Per un bel po', no? Poi soffrono, stanno male. Invece il berberè lì per lì ti dà quel piacere del piccante, però poi dopo non ti dà conseguenze. Quindi ecco, chi ha delle paure, delle premure, lo può provare, e ha un potenziale anche quello, secondo me, sul mercato, proprio per questo motivo, come il TEF.
Esatto. e se ne parla. Ci sono per esempio ristoranti a Milano, a Roma, anche a Bologna, di tipo eritrei o etiopici, no? Gli italiani che vanno in questi ristoranti, poi ci tornano. Anche te nelle nostre feste l'hai mangiati, li mangi volentieri, t'ho visto. Perché poi come mangiare anche hanno un sapore buono, non proprio ti fa mangiare fino a riempirti, diciamo, più del necessario. Quindi è un alimento davvero sano il teff. Qui in genere quello che fanno, ci mettono farina, perché il teff non lo trovano anche molti. Però ora il prodotto di Emané si trova qui in Italia stesso. Fra poco, dopo questa raccolta, gli si può ordinare: oh, mi mandi 2 kg, 3 kg, va bene, quello sarà organizzato e credo che faremo insieme anche. Speriamo di arrivare dal prossimo anno alla vendita, ecco. Per ora però la seconda semina sta andando bene sul terreno, quello che abbiamo, che stiamo trasmettendo qua. E qui quello che manca, che facciamo l'appello, è per ora, siccome per questo passaggio ci vuole pagare l'affitto del terreno, perché l'ha preso in affitto dal Vaticano, il terreno con 2.700-800 euro all'anno di affitto sono. Poi per lavorare ci vogliono macchinari, no? E lui se li deve affittare, i macchinari, poi occorre magazzino. Tutte queste spese lui è nulla tenente, proprio non ha capitale in mezzo. Allora, da noi c'è un proverbio che dice, no? 50 limoni per 50 persone sono utilità buona. Per una persona però è solo peso, perché 50 limoni io non so cosa farmene, ma divisi in 50, e questo è un proverbio dei saggi eritrei, no? Certo. Quindi lui gli stiamo trasmettendo il suo conto corrente bancario, di cui facciamo appello, che ognuno, noi gli abbiamo promesso che faremo la nostra parte, di fare un bonifico per farlo superare questa prima fase, poi avrà dal prossimo anno, vende il TEF e avrà l'entroide per pagarsi tutti le sue spese, i suoi costi, ma la prima fase c'è questo problema qui. Però questo, ecco, quello che abbiamo parlato in Tigrino, che non potevi ascoltarci, è un appello che abbiamo fatto nella comunità eritrea, verso la comunità eritrea, verso gli eritrei che vivono in varie parti del mondo, di poter concorrere a dare una mano. Ecco questo. Poi secondo, questo è l'argomento poi passeremo a quello delle nostre donne eritree che l'abbiamo parlato. Sì. Questa è la fase che c'è, insomma, di Emané, non è altro. Quindi poi avremo l'occasione di capire a livello tecnico, no? Il TEF a quale altro prodotto che si può trovare, come hai detto, che anche te penso anche come diffusione nei suoli italiani, quindi, perché ovviamente dato il potenziale di questi prodotti, l'esempio di Emané può essere anche ripreso da altri giovani, anche della comunità. Stanno quindi già lavorando con lui dei giovani. In altre parti anche d'Italia, capito? Creare quindi futuro. Una catena, come tanti. Sì, tanti stanno tornando alla terra, poi se andiamo a vedere, sta un pochino riprendendo un senso, quindi è giusto, no? Secondo me. Giusto, sì. E poi sì, è anche un modo per, sicuramente, secondo me, anche per farsi conoscere ancora di più, perché per esempio il TEF poi uno ci fa l'injera, insomma, il pane, quello. Quindi ci sono delle cose che anche se magari in futuro a livello di comunità qualcuno propone, perché qualcosa era stato fatto in passato, dei corsi di cucina anche per italiane o italiani che sono curiosi, e può essere anche un modo anche per la farina di Emané di fondersi,
Ma anche con la per molti farina di imparare di questa teff, cultura. con la farina di teff, noi facciamo injera come Eritrea, come Etiopia, Sì, insomma, sì, in si fanno genere. injera. Injera è un pane morbido che chi l'ha mangiato lo sa, e Sì. però può essere anche provato per fare della pasta, per fare della pizza, per fare dei panini o pane Delle crepe, quello interi, che quelli uno che vuole. da 1 chilo, quello che vuole. Questa è una prova che si può fare nel coso, come la farina. La farina prima si faceva solo con Assolutamente. la piadina, no? Però poi con la Certo, pasta è certo. entrata nel dolciumi, in vari elementi. Questo è la parte tecnica, lo lasciamo ai cuochi, a chi di gastronomia se ne intende. Però l'elemento Certo. principale è di introdurre questo teff, che è un prodotto utile per la salute, nella comunità italiana. Quindi è un atto di Emané di contribuire anche verso la comunità italiana un alimento, Assolutamente. che è utile per l'alimento per la salute stessa. Questo Come è anche ugualmente il berberè, per non togliere il piacere del piccante a chi proprio gli piace, però gli fa un po' male, no? Perché esatto. dice il peperoncino classico gli può dar noia, invece quello, quindi è un po' Esatto. come il caffè che ha un po' meno caffeina, dice uno, ma io ho un po' problemi col cuore, però quello ti fa meno male. Capite? È un po' la cosa. Sì. Quindi questo Vabbè. prodotto qui è un po'. In seconda fase è quello delle donne eritree che sono pensionate, e che tu sai meglio di me anche, che questi qua hanno lavorato in Italia, non hanno niente a che fare con i problemi politici tra i governanti o tra le banche per passarsi, che queste donne, almeno quelli che sono andati fino a 4-5 anni fa, avevano meno problemi, perché gli arrivava alla banca gli Asmar al loro conto di risparmio, di conto corrente, quello che vogliono fare. Per ora però stanno veramente male e li stiamo vedendo lamentarsi, piangere, soffrire anche di mezzi economici, quando qui ce l'hanno i loro soldi. Qualcuno ha qui un po' di risparmio di 30-40, non sa come portarselo, perché più di 10.000 euro non può portarselo, perché viene nazionalizzato. Anche questa è una legge internazionale, io non posso portare più di 10.000 euro in tasca perché me lo nazionalizzano. Ora c'è molto controllo, stiamo sentendo anche molte persone di queste pensionate ci dicono, che anche per portarsi via meno di 10.000 euro alle dogane, alle frontiere gli fanno delle domande: come l'hai ritirato, se c'hai le fatture o il coso lo porti, se no te lo teniamo qua, eccetera. Quindi hanno problema proprio con i loro soldi, non sanno come cavolo fare, e questo non è giusto, perché queste donne hanno lavorato tutta la vita per guadagnarsi la pensione. Come un italiano va in qualsiasi paese dell'est, in qualsiasi paese, anche in Tunisia ci sono, vanno lì e dicono all'INPS: guarda, io ho aperto la banca in Tunisia, Ungheria, Albania, dove vogliono, e possono godersela. Perché non lo possono godere loro? Questo è il dramma. Certo. Noi facciamo l'appello al governo italiano per questo, di sbloccare questo, perché è un problema politico. Ecco. No, sono d'accordo. Ecco. Ne abbiamo già parlato un pochino una volta. Esatto. E ci sono queste situazioni contrastanti, perché non solo un italiano, ma anche un'altra persona che ha origini non italiane, che ha vissuto in Italia, altri lavoratori, anche eritrei, che hanno tornati nel paese d'origine, non hanno problemi. Certo. Sono tornati nel loro paese, che hanno lavorato in Italia, hanno questi problemi. Sì. Non c'è proprio. Conosco persone, quello è andato in Marocco, quell'altro è andato in Grecia, cioè la cosa gli arriva tranquillamente a casa loro, esatto. Non ci sono problemi. E sono soldi loro, ci mancherebbe.
Qui purtroppo c'è proprio una volontà politica, diciamo, di sanzionare su ogni cosa un paese, facendogliela pagare anche alle persone più innocenti che c'entrano meno di tutte, fermo restando che non c'entrerebbero neanche le altre, ma qui poi proprio, voglio dire, ce l'andiamo a prendere con una persona che... agli ultimi anni quei soldi sono suoi, perché voglio dire, se li hai pagati da là, sono contributi suoi, quella donna, non è che nessuno li regala, appunto, no, se li è proprio sudati lei negli anni di lavoro, è ulteriormente grave. E questo perché stiamo parlando del nostro paese, poi per carità anche altri paesi europei non si creda che siano tanto migliori di noi, però nel caso italiano noi è risaputa che come italiani, come Eritrea abbiamo duplice responsabilità. Si conosce abbastanza bene, no, sui fatti. No, dico, nel caso italiano ci sono anche delle situazioni paradossali, perché poi mentre dei pensionati non possono portarsi via 500 o 600 euro di pensione, quindi minima sostanzialmente, perché hanno la colpa di appartenere al paese sbagliato o di essere nati nel paese sbagliato secondo la politica attuale, però poi ci sono magari dei miliardari che fanno elusione fiscale, miliardari italiani, che vanno a portare aziende e conti e miliardi quando in Olanda, quando in Inghilterra, quando in Lussemburgo, quando chissà dove, e c'è anche tanta gente che gli fa anche gli applausi qui, che dicono bravi, sono stati eccezionali, Ganzi, potessi farlo anch'io. Esatto. E poi c'è anche questo problema dell'italiano, che c'è tanti di italiani, perché pure questa è una cosa spiacevole, che non hanno gli occhi per piangere parlando di loro, però poi ammirano questi qui che sono proprio la causa della loro povertà, della loro disperazione, perché ovviamente se Mister X o Mister porta via 10 miliardi dall'Italia, qualcuno ci avrà rimesso poi, no? E poi dopo si rimane indifferenti poi sulla donna anziana che non può fare il bonifico al suo conto corrente in Eritrea, non può avere la trasferta dall'INPS sul suo conto corrente in Asmara. Ma questi qua che colpa ne hanno? Questo è il quesito. Quindi la colpa politica, cioè così, poi magari quella donna lì personalmente la politica la segue fino a un certo punto, oltretutto, però deve pagare lo stesso, cioè a prescindere dalle sue opinioni. Questo qua noi abbiamo voluto prima sentire anche il presidente dell'INPS, l'avevo mandato un'email, ora glielo mando un altro email ancora, e cercherò di investigare, anche di capire con le banche la responsabilità di quale ufficio rivolgersi. A quel punto, se non troviamo strada, ci rivolgeremo ad accusare veramente il governo italiano alla Corte europea. Non c'è altro mezzo. Esatto. Sicché su questo chi ci ascolta si faccia, diciamo così, uno scrupolo di coscienza, in particolare quelli che hanno il potere di farlo. Grazie allora a voi per aver, diciamo, contribuito, Filippo, davvero. Rimaneva questa cosa sulla politica. Sulla politica c'è quella di TPLF, del Tigray Popular Liberation Front, che da una parte diciamo, parla di voler trattare, e dall'altra parte ora è pronto su 5 fronti, sta preparando per la guerra, quando il popolo del Tigray sta male a livello di mancanza di medicinali, stanno morendo per mancanza di cibo nel Tigray, sta mettendo ferro e fuoco nel suo paese, ma questo per il motivo che è un po' comprensibile, di obbedire a degli ordini che vengono dall'estero, va bene, per mettere
caos. L'altra volta noi abbiamo fatto una trasmissione, l'intervento delle potenze estere per stabilizzare la pace o per destabilizzare. A quanto pare si cerca di destabilizzare questa pace che è stata avviata già tra l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia, e avevano anche coinvolto il leader del Djibouti. E in mezzo è uscito fuori il 4 di novembre il Tigray Popular Liberation Front a creare la guerra civile dal nulla contro questo processo di pace senza un motivo valido, a tradimento. Però quello che ci mette in interrogazioni politiche è come mai dal punto di vista politico o dei centri di informazione non si parla del terrorismo di questo organo del TPLF e si parla di tutto e di più, invece di mettere delle sanzioni fra Eritrea e Etiopia che si vogliono aiutare nella cooperazione della pace, perché senza la pace non si può. E come mai l'intervento così intenso delle potenze estere in una fase in cui gli stati africani cercano di fare la pace da loro stessi, convinti che la guerra non gli conviene? E qui è il quesito. E su questo, ecco, mi sarebbe piaciuto poter dire cosa, se posso farlo, se non siamo ormai fuori orario, come dire, con i tempi ridotti. Puoi prendere, così concludiamo. Perché giustamente erano temi che avevi accennato, era giusto coprirli, insomma, in conclusione. Avevi parlato di questo, poi eri praticamente arrivato in maniera diretta alla situazione anche mondiale che si sta creando, quindi anche in rapporto al conflitto ucraino, anche all'avvicinamento russo-cinese, che ha una datazione comunque storica, perché sono 20 anni che questi due paesi sono uniti ormai per varie ragioni economiche, scientifiche, culturali, militari, di cooperazione varia. Quindi è un matrimonio che in un certo senso diventa sempre più forte, però è un matrimonio a cui si aggiungono anche tanti altri paesi. Si sono aggiunti, diciamo, con più convinzione, ma già prima c'erano delle intese, ora anche altri paesi. L'abbiamo visto negli ultimi tempi, e sono tra questi anche molti paesi africani, quindi paesi anche che erano detti del terzo mondo, in via di sviluppo, detti volgarmente, no? Quindi asiatici, latinoamericani e africani, e sono diventati, diciamo, i nuovi amici, ecco, ancora più di prima di questa coppia. Quindi si sta creando una situazione molto definita. Una volta avevamo, sì, è vero, il blocco da una parte l'est e dall'altra l'ovest, però poi c'era anche un terzo blocco, un po' fluttuante, che era quello dei non allineati, lo chiamavano così. Oggi potremmo dire che è una situazione sicuramente un po' più divisa, multipolare, però è anche una situazione dove paradossalmente vi è un blocco molto definito, euroamericano, chiamiamolo così, Stati Uniti e Unione Europea, con qualche altro paese con cui vanno d'accordo, Canada, Inghilterra, Giappone, che ne so, Australia, ecco un pochino quei 2, 3, 4 paesi amici intorno. Poi tutti gli altri che bene o male, se possono, stanno con Russia, Cina, con i paesi, diciamo, ecco, vedi l'Indonesia pure, vedi tutta una serie di realtà che vanno ad avvicinarsi, ecco, al blocco, in un certo senso, un blocco più ampio, diciamo anche con più personalità al suo interno, ma che non ama tanto farsi comandare dai soliti, da quelli che un tempo erano i colonizzatori del mondo, possiamo dire. Questa è una cosa in parte nuova, in parte no, e poi la storia sappiamo com'è. Però, ecco, dov'è che si vedono le cose che secondo me sono curiose anche per i nostri ascoltatori? Se guardiamo il conflitto in Ucraina e il conflitto, diciamo, civile del Corno d'Africa, nel Tigray, sollevato dal TPLF, ci accorgiamo di alcune caratteristiche in comune. Il governo, per esempio, ucraino attuale, Zelensky, e il TPLF invece
che ha governato per molto tempo l'Etiopia, oggi fa la guerra civile, rispondono agli stessi padroni. Cioè, gli Stati Uniti gli dicono dovete fare questo, 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 e applicano la stessa tattica tutti e due. Cioè, con una mano combattono, con l'altra fanno finta di voler trattare, così si prende tempo, si fa perdere tempo al nemico che magari avrebbe anche l'interesse a una trattativa, e però con la scusa che si fa perdere tempo al nemico e se ne guadagna noi, diciamo noi nemici, come dire loro, ne guadagnano loro, c'è il tempo magari per far arrivare armi, per far arrivare denaro, per far arrivare rinforzi, per poter parlare di più del problema che hanno, capito? Ecco, per poter mistificare, per poter far tutto. È quello che stanno facendo in parallelo, certo, ciascuno in un proprio territorio, perché ovviamente l'Etiopia non è l'Ucraina, ovviamente sono due realtà diverse per geografia, no? Per popolazioni, per temperature, cioè non è la stessa cosa. Però la tattica è sempre quella. La tattica di implicazioni, di interventi è uguale, giusto? Giusto. Ecco, perché la mentalità, diciamo, è di base del padrone che gli dice fate così, è sempre quella. È sempre quella, sì, hai ragione. E quindi grazie davvero Filippo per questa tua visione di analisi e della politica internazionale. Grazie Mané per la tua presenza, Mirna, molto efficiente, ci hai dato delle lucidazioni. E qui terminiamo la nostra trasmissione e vi salutiamo a tutti quanti. Grazie mille, è finita la nostra trasmissione. Arrivederci. Ciao a tutti.